Ka Jantia Joint Alliance JJA ka bakantop ya ka sen JYF pat ka WJSU kila tho da ka jing tho shau CM ka JJC na ka mata ban let sha ka Supreme Court ban ni kon persya ya ka rukom kanria ya ka blok 1 bat ka blok 2 ka balale daulat ka jala Assam lang baki notification ka balapan mi aus nam sijar kanda spasan pawai bat sijar kanda spasan posan ka Jantia Joint Alliance JJA kalau ongro baulat ka jala Assam aus nam sijar kanda spasan pawai upun mi ya ka notification panra ya ka blok 1 bat ka blok 2 napo ka United Khasi Jantia District syapo ka Mikir Hills District lane ka bangi Timunta kum ka Karbi Anglong District para us nam sijar kanda spasan posan 8 mi sa ka wake notification ban penskem ya kane na kata kadau ka JJA kalaong lale ia ka ne klaim da menjur ne terwa ndaka autonomous district council kat kum ka paragraf khat saw bat khat pra ka shik schedule ka constitution jongkeri India bat klaim da thongro ia kanu ka commission ban pej bnya ya upod usam syo laong ro ba ka paragraf arpo ka shik schedule kala ai bor ya ulat ban le ia kanu da ka ba menjur ki autonomous district council bat lada ulat ulale palat ia kabor kabala ayu kimlong kibayat kat kum kaan lada klaim na menjur nerai bat ki autonomous district council ka JJA kalau angro ia ka JHDC ban ai bor ia ka snat jong kaan ban let yele mukaduma hakamat ka Supreme Court hapo ka artikel live artikel cispala beway ban pej bnya ban pai biang ia ka blok 1 bat ka blok 2